Maphanga, since nazi ukuthi sithi unephepha awunaphepha kufanele uhambe. Unenkani umkhosi? Unenkani ngoba yena uqhayise ngepolice station. Ngicela ningenzele ifavor ke commanders. Please. Sichazile ukuthi every Thursdays. It's no longer gonna be every Thursdays. Unenkani, asisabafuni abantu bangaphandle. Unephepha awunaphepha. This is ikhona yindlu yesi, this is the yindlu yesithule. Yindlu yesithule. Sichazile sathi unephepha awunaphepha asisabafuni. Okokuqala kanayo ne5 million le to invest la. Akanayo manje ke ubiza indoda yakhe baba kaTasumut baba kaWathwathi angimazi uthini. Leyo 5 million abanayo. 10,000 lezo khishwa umastende. I don't think unayo. Unenkani lo sisi lo. Unenkani. Uyangishuda ungishuda don't give